Women Justice Forum tu pensame kelar dalam thelong pon lo dak kali tum jakas pensame kelar dalam thelong pon lo lasan tha sila dak Karbilo Charlie song amai pu pensame le tum lam thelong pon lo lapen dak Karbi Farmers Association lapen dak KSYC pen kadok kawe dak na chitong na song kana same le tum lam thelong pon lo lasila lo kijut si bangela lo dak ili tum kamang hunang ye lam masya we lapen ili tum phan dak kaprek Astera long bangke ilitum phan si ilitum bang along lelong silitum phan kacerai pasilitum panang itu silitum manghunang ne klar dak pengetam kepacini kang tu bangke lalo nilitum kupini politikela le dui bo phan litum ke claim kali lapin kening je kali same udak lo laso long le bangke lake karbeng long arluk dak 1951 pen dak ilitum along Meghalaya lapen dak Assam bate karbeng long a border long masya dak pillar do Masalah so pillar pen non labang so lam kinang iklang dilo bangke lagi help pigan la lasi lake inside karbeng long lake lasi lake karbeng long ar lusi alang letum dakiwan pen si long le nanga cirai la pen kiti nang iklang son dupik lasi pini langnam lo plota labang so problem bangke lake non atumi pini problem kali lage 1951 pen pini tami la so problem ang itu lasi laso along litum song pen ki pudung kang tungo bangke permanent solution awitti ko bangke laso a problem laso issues bangke mumu sami pina besame lakina klang pompo lasi nile tumdak government of Assam la penada government of Meghalaya atumaphan kachuniri bate nile tumpini labang so lolong same dak pulo alang letum joy pen kaching ki dak give and take policy dak isi ka pheridun me bang dak letum kar benglong along le same konum derna pu ka pheridun lo lasi hala bang same nile tum labang sumi moranda mo same chipaklang nom dak lo je nile tum ke give and take policy bang nile tum koy dum de lagi number 1 sini tum pini paklang dak lo lapen bang sumi moranda mong sami ni tum paklang lo lapen non hejong nile tum mai pu KSA mai pu same kani sonda thak sini tum Assam chief minister phang sami ni tum chitong namji kasela dak sami ni tum bang ke la so give and take policy karbel anglong along le bang ke ijetta nile tum bang Meghalaya sor mani tum pipon thik ko bang ke ni tum la bang ke ni tum nije dak lo lasi dak langnam lo plotang te la dak non labang so abdi malong nilitum parnisi same song don pen kahumdi dam pen ke thedam long plotan te ning du meme da pillars pen mate hola bangso border pillars pen non ladak an labang so kiti kleman hello pig lang aja lapen la hello pig long an same lang lutum kuson si kiti nang klem long po di asi la da isia problem lo lapen hini problem bangke da karbeng along li sitame latum long li pota bangke jowai autonomous council pensi hala tang pensi nang issue lo Lasi dak langnam lo plotang te labang so issue bangke political conspiracy mate itum political itum alam pe tum chijong siro nang emethang amunit angbong emethang ali phan la politum chi sorsar nang phan kali dak kichok chi dim iltum chi rectify nang po bang sini tum song dan nang chuni lidam lo athela bang so a problems nang klang ke lage pini pen kali atumi pen kali lake 1951 pen labang so problems pini antame so solution pang permanent solution ka de joni sil hai bangke lam the kimi nang klang dam lo ngasi song pen kachuni kang tung bang ke lalo je labang so ding long bangke permanent solution bang ni tum hanang po lapen juntu halak border an same latum pillars 27 July ni same thang rim baji si lom same dak kumane pangthe ke tum dak lapanga pen dak Meghalaya pen lang tum wang si dak pillars same latum halang no dak asi hala penangana pillars ang halang no dak litum Meghalaya administrations lapen ladak Assam itum karbelong administrative tum same law and order same dam pen adim same humdi dam lo lapen dak local MLA alang li same dun lo lang li same chi dun lo lapen adim tami lang dam lo lasi non nilitum pini song pen same chuni bangke labang so ke phalang no dak pillars an same dak non bangke ko re-erections reinstallations of border pillars di labang so pillars same dak momo ta thip lugi phan labang so pillars bangke non dak initiative and pen karbeng autonomous council lapen dak Assam government of Assam to initiative and pen labang so pillars same akonon bangke re-erect nang pola bangke labang ke sia demand la sonda thak sidak nilitum pinangana points ki jong namdo pong pen puli tum akhai tum same dak napaklang pon lo give and take tam nilitum chidon unde la sonda thak sidak nilitum 1951 pen labang so litum na pillars boundary nilitum demarcated labang so adim nang pipona teng pen dak government of Meghalaya sombe atum stamin nilitum hanang onar poni bisini tum dak men tome tokpon lo la sonda thak si pini ladak interstate pillars labang pemupulo re-erections la reinstallations labang donang po lapen ke thomo bang gela lapulo dak non mat suluk sudak sedokok lang po dak kidam kewang bangke interstate bangke la west karbelong itu la
tapat along bangke dak force pipen police force lance se law and order force ans ong pen la dak bangke kedam kewang bangke non mat ke hula pok kaprek seti padam de ji phansi dak law and order tum kirai kom thip ji phansi lang tum hasmin tum chuni pondo la sonda thaksi dak ke thiklu ele tum dak Nagaland border Assam lope Nagaland border long kibipon commando training center kibipon sonda thaksi dak West Carbon long same Meghalaya la pen dak Assam border long same dak thirkluk ladak paramilitary forces center same dak nang bipo nang jibu pensi nil tum pinil bak some morandan long same chunu bipon dolo lasonda taksila development same dak border areas long an not only in Tapat same la border areas long an same dak Carbon long Thomas Council la pen government of Assam and same dak initiative and pen dak kiduan job opportunities pendanglok dak infrastructure development pendanglok dak kadok awe development same dak klempon sonte mesenji pusi nil tu la pen klempon vek nang pu bang sini tum song same chunu ripon lo la sonda taksi kijutsi bang ke lalo ini tum khai no bepu same mupen sartu makai tum kering ye sonda taksi dak khai no bepu karlitang oriwel timu alang li phan same alang li phan Lan law and order to police to lana thingu semelang lefan kosong si pachi longpom asihola bangke nile tumo bangke la ke justice longbe kangpo lapen alang lefan ki pachi tumhan bangke nem ingna nang ji lapen investigations dosi lang tumhan ke pachi tumhan culprits man nem nang ji pusini tumang dak demand komlo lapen hinie bangke parnisi ahem ke dam pen tentu let karlitang oriwel timu ahem ka humri dam pen alada alang lichor mate alang licor lo ahem asor alang li pen aning aklong alam the pen ni tum hanang chuni duna teng pen ni tum pini labang so memorandum mas meni tum dak tok pon lo pen alang li kalitang oriwel timu ahem asor pen anga chuni duna bangke lalo dak alang li lomri long pada joni selang li France sami kita nang lo posi alang li France sami akumlin sami dak tapat long selam pon nang ji pu selang li nang chuni duna lo lasi pini labang so lam the ni tum same karmelo tumas konsilasiam akhai terbilang long hang pasami ni tu labang solam the paklang manlo la penalang li same labang so kumlin bang ke selam pu pulo la depen dak next of kin alang li phan same alang li sumar tum phan same dak job compensation ground pen alang li phan for player sakri same ki pipon ji phansi ni tu chunuri pon lo la ke alang li oriwel timung hema sor pen chuni tu malam the ni tu paklang pen alang li phan same pipon po posi ni lam chang pilo kasi kiwang jelangar ni ana bang same ni tum lan se la bang so akachi song along bangke kangton tu dei masini tum chuni ripon lo athima ili tumang bong karbia khai tumang bong kumane lang ligi chok chipu non kisung apor bang itu kachi jong nang je por kalilo non apor bangke nang li sigi chok ma nili sigi chok chi ma pukachi punang je por kalilo non apor bangke 1951 pen dak aduya hoyalo pini anta mela dak permanent solution ka videra joine lasi kumane party phale nili tumki pudam kali sitame 1951 ben pini samela dak permanent solutions ka videra joine si pini labangso lapuson alam ki same kidam tamu kru long same tum polo kidam tang khanduri long same tum polo pini dak le tum tapar long same polo apen kiwang jilanga bangke ansu si tum phoilang lasi kachunuri bangke permanent solutions bangke dak ili tum border area aphan mangil tum na pivek nang po bang sini tum demand ponlo lasila kadok awe demand sami nang tum phan rata tinu ni tum pachini lo lapen non kiwang jilang Assam chief minister ma sami tum chitong ni lasala bang suka chitong namalam the bangke dang pen ki putang ateng besin tum labang sini tum chisi ponlo lasi nang tum kadok awe pini na chitong na media court do ana bhan sami nang tum phan churupon parpig lo pini labang so apor ni tum karbilo chale song la pela dak ni tum song na kepen ni tum na chupha pon pen nale tum na chitong na pot nale tum phan churupon parpig lo lasi pini labang so kachupha press meet bangke ni tum na pon pe si ka ton